Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sageklum zai ya wang remne namai zingkyu zing kai zimnge ting kumchang na zang kai ke chum kammai ting chua ke de regu man sa Zeme kogene hai mena hange liagai de radle Nagaland gu Chief Minister Nefyunen znai rimai ge saze Nagaland ge chuna government rezi tezbame NDPP binai BJP mze naikum election ge magda me party me bo chumene ngagule izen ne wangblam ge Nagaland gu Chief Minister ne peugai de leize kachuli zaina Naga People Front NPF gu MLA ku zolozu nenu ne ndane tingka ka state government rezi tezbame NDPP binai BJP ge rogai ze taten samra hange Neuze sam lesi pe changa blam geze peugai ni demi Nagaland gu Chief Minister Nefyurine saze Naga People Front NPF gu MLA ne chunak government state rezitis bame NDPP mnai BJP mdage rogai ze ngagule bina peugai dile je kachule za chirin magza magda be party political party lam gene ai NDPP mnai BJP state government rezitis bam ze ngagule bina lungule je sali Zaina India Ramgu Prime Minister Narendra Modi ne Northeast State Arunachal Pradesh ke Ploram bebam siaga kasang bege India Ram gdei pe penchibe independence ngolu bchangge namai ludgine railang betu zagarim puiki suguje black topping kalit bengolu bzigine pesui ibsam gto bsam zai recha gai bsam Arunachal Pradesh government ze pegai dile ze sali Zaina Arunachal Pradesh ge Ploram bebam sialang bebam ge border road organization mene garim puiki suguje black topping ka za knaklet kai biza kilometer haina za reaksna za tesale za ka chedre za pobe garim puiki za ha police sarligine huri ka changria teugai dile za ka chele kurung kume district of Arunachal Pradesh ge walang beteza India ram gdei pe penchibe independence ngolu bchangge namailu gine teugai dile za sali Zaina India Ramgu Prime Minister Narendra Modi ne Northeast State ge Hamailud gine railang beteuza gari tibe train igak sangbe nzet gak sangbe za electric current ne tebe Vande Bharat Express ze wangdara be kram ki zikre zemdai tingkum chama za kai ka chumai de zaine techura hange inaugurative ze let pa kai gudle ze sale zaina aize Northeast State region ge railang beteuza gari tibe igak sangbe Vande Bharat Express India gu Prime Minister ne let pa kaise techura bza Assam Guwahati West Bengal zai New Jalpaiguri ria ta changule je sale zaina aize Vande Bharat Express gari tibe igak sangba North East State region ge techura hange India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne let ta kai bata te gara hange kram ke zikre mandai mai zaina Assam Guwahati ge wangke gule je sale zaina Assam Guwahati ge ne Jalpaiguri ria ta changra hange kilometer hai mandai je reak surugla le je ka chule zaina Vande Bharat Express gari tibe igak sangbane tebe te dina Assam Guwahati gene Jalpaiguri kilometer haimdai za reksrogze nchat kak mingeu gene ta changbule je saling Zaina India Ramgu Ministry of Home Affairs MHA ge pesui teme official me zai North East State gu advisor AK Misrana tatibe sumai ge Eastern Nagaland People Organization me ze ngo meeting te zen tauze sam hekin sam gai dele je sali zaina Nagaland Post ne man sa poge bechai su ze Ministry of Home Affairs MHA me the advisor North East AK Misra the Eastern Nagaland People Organization ENPO ge pesui te me office beral mane ngon tau roga je sam ka kibze Nagaland State gene Eastern Nagaland People Organization mane puni hange state chamche je Eastern Nagaland me hange pepe ra hange ki je demand teblam ge je zoga ra blam je ngo meeting te gale je ka chuli zaina ma ka hachibe te herei wangda ra hange Eastern Nagaland People Organization mane Indiaram Central Government mane zogai be barau agreement sign te marele za agreement sign zogai be barau je te ra hange nangore le je ka chudele za Eastern Nagaland People Organization ENPO mane Indiaram Center Government man tau hro dai je sam heki dai rabza Delhi gine gule je ka chudele zaina chigine Indiaram Center Government mane ENPO mane Memorandum of Understanding je signing te gule je ka chule
Zana Indian Meteorological Department IMD menen znai gzing ke hzing kaimadai rimai ge saza Assam state ge zai North East state ge cham ge Zeme ngene na mailut ge ting ke chaibe ting kaplik be zai ting mo ze mo hyambe zai ting rui be ze tan do dai gore le ze sali zai na chpo ro ge IMD menen saza ting ruin chi sangza rui ra be state je Arunachal Pradesh Assam Meghalaya ge ze gzing ke hzing kaije srugane gzing ke hzing kaije sna tingkum changna jang kai ke chumria tingruin chi sangze ruigule je du khachedle zana Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA ne saza state ge hamailut ta hangkak daibege tingruin chi sangze Nagaland ge ruigule je khachule zana chirun magza NSDMA ne saza chomai ge jing ke jing kai je srugane danai ke jing ke jing kai je snaria ka changbege Nagaland State ge tingmawai za tingchiai za tingrui gai bdu bamgule je khachule the NSDMA Minnesota district rama Prin Dimapur Kohima Waka Mokochung Mun Longleng Aipo district rama geze hamailu geze tingmau tingchai zaina tingkaplik bdu bamgule jaga chedile zai Nagaland ge hamailut ta hang bge bugu temperature ze 9 degree to 30 degree rangule jaga chedile chipo zigene NSDMA Minnesota state ge bam lein ze haimana ze chichangai dai ze agum ze pihi wang blog haimana man tinglo jaga chule zane chirmak ze DDMES mezdu kadara hange ka harbe wang bge close and repeat chilar hange rangdu rang changai dele jaga chule Zana Indiram Congress leader Rahul Gandhi ne tatibeting kum changna je Kreuses kui kum ge chuna pungjibam be Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ji sure name Modi ka chebe sansya be zigene kaklebe peze perege criminal defamation case bam zigene pana chuna pungjibam be Lok Sabha membership gene patabam je deingani lupani cha chirun magze MP ge antara hangdu pa chuna dawlak le disqualified le je kamkeu ga dile je sali Zana Congress leader Rahul Gandhi ze Lok Sabha membership gine lupani zana pa MP in tarab ze dawlak leje disqualified ni bzigine congressman pni lunga lak sangze protest te gule je kachele protest te gu kane daimane protest te gu me kachebe chunaria chin chim re leje kachele Zane Punjab Khalistan guge psuite bepe leader changza zemnag sia bepe Amritpal Singh je khanga me zai supporter mane London Indian High Commission ge panilunga labtak teuze protest te bibzigine New Delhi gu police mane London Indian High Commission ge Khalistan supporter me protest te me boze nimra hange je police FIR kai gai dele je kachuli Zane Khalistan supporter mane chige protest te ge public me zemna me lungba public property densia za de hazambe bizigene puni perege za police mena pse hindi kani bizigene special cell under the Indian Penal Code unlawful activities prevention act kai gai dele za kachedele aigena na mike zing ke zing kai zeminge ting kum chana jang kai ke chum kam mai ting chua gde regu man sal loi gai dele pi gai zang king gai ni mle ni za to dele